Hamyam Ini ya sket wadah mana lagi dulu pun ada wam tahu ya biang eduna tasan ta Hamyam ni ro jing makla to yonga ma bi ngasam lemak di minga puak di em ni berthai amang dedap dedap mirip burung jedep selama kemat sam oi chwanga ma minga ma mi ma let them out friends dek kerana dek yang lebih apa pentas yang ada dan hi ngai